Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kula la tak usah ngucap wa alaikunna. Kapan la alaikum benika laki bini tua ngode capok kapi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Samarena matur sakalangkong dak ka Gusti Allah. Samarena mau salawat dak ka ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Semulja para kiai, para sepuh, sateja tokoh masyarakat, utamana Kiai Abdul Ghafur dari Gresik, sateja tamu undangan, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sateja anggota muslimat, juga dekat al-munsyidin. Saya qasidah mulai kelak ngurmat nyambut rabuna para ajunan sateja, sahibul hajah sekeluarga, sesatejana peten kaula amurjaaki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Sadaqallahul aliyyul azim. Dan kula pun tak hukum wajibna orang laki encanalah satejana orang laki dia qawwamunah sirat mubalaghah panika kotu bisa menuin kapi atas banyak-banyak orang bini. Teti orang laki panika paling banyak kewajiban. Mun orang bini pesapian papa la atoro sarapin la beki lemare. Tapi mun orang laki banyak kewajiban. Orang laki panika kotu bisa ngatur menuin dek ke orang bini. Kewajiban apa-apaan? Sepertama nginguni. Lah tak usah bahas menikah. Sepenting anak orang cek pelapar. Tak bitabit. Ngangkuyi. Lah tak usah bahas. Estona kawajib na angkuy banika. Setahun bukaleh. Telah senaku moloten. Wah makin lah para isruh ampun sekejap asalen la makmur ngapolong tedung la tak usah bahas menika la sakjen bikarpe wa tarbiyah morok tata keramah bi lebih masalah agama kesebini
masalah pejeng ketika wajib nareng laki panika kapi apa napa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd asbab bi Gusti Allah orang laki panika eyong ko laki dak ka orang bini akalla sampurnaan reng laki wa bima anfaqu min amwalihim dan asbab oleh orang laki panika andi kewajiban ngingunin ngangkuin min amwalihim dari banyak-banyak harta nakapi orang laki banyak kewajiban orang laki panika padahal dari lampakna Gusti Allah ngangkuin ngingunin panika kewajiban abri kalampih kasebini kencerna jepon kanjeng Nabi ki rajaan bi abri saebu kalampih beki ka orang ngabengkang ngangkui anak bini abri nase sepereng padahal kewajiban persen bi Allah kencerna ki rajaan bi abri nase saibu pereng beki ka orang lapar tetidan kula sareng panjenengan sebagai orang laki panika benaran panika andi amal andi kenceran panika kewajiban karena orang laki panika banyak mulai dari pana canreng matura barakat kapi panika banyak kewajiban makin mun pasa telak kana daerah hukumah ban kiban lencakan apa kapi remah kening sambi mulai terus panika hukum kening sambil mulai koni iya mau nanti anak ada masih koni nah cuma saya sih kena kula serongo ni tak ada kelim todus ipakuah iki mas kabin kewajib nareng laki mun mas kabin mun mari kebician cek penta boleh apa mengkoro mas kabin nareng dina jarang 100.000 panika saya kebenta panika mas kabin reng ngarap kasah atau sejuta ki pon jadi reng laki kewajiban mimpin di lebih masalah bejeng reng laki panika tak usah miceremi cek nyak banyak benta malai sebini tak roco malai tak bengan kalak separuan pak lah selaki abejeng sebini nurok reng laki panika encan ihya kaful adha panika wa minik timali zaujiyah termasuk kasampurna na orang laki bini dari macam ki buruh kaful adha anyek ke penyakit artinya cek lah nyala cak beri contoh kelakuan secuba dek ke sebini pala saya laki abejang sebini lenoro tak usah mikir ini wahtimalul adha nyabari dek ke penyakit na sebini reng bini penika lesepan tesah bengal ceremi cerenganu kana reng bini recolon polan 2 yatas bedah walah di sana ni jan kitab ibaba beda dadi mun seatas aikum sa baba se aming-ming mun sebab apa seatas aming-ming sebaba sa aikum niki mun can kula ngoanan di abini ceremi meletak pe sepeh mun pah pada pandian tak andi anak ya sepeh kana dadi wahtimalul adha orang laki kotunya beri deka
penyakit na sebini kebengal na sebini bahkan mun sebini bengal roa kor sabar lah kor sabar ika kempang segalanya ika kempang mun golong na kiai ika weli iya kayak mencer tak bengal lah ya teko anu teko tak sabar teko tak kelar ya. Di kawajib nareng laki ngingunin ngangkui ngapolong tedu mencoma aroma letek ning kebeta korla pada seneng make beban geledek tarap ya panika kawajib nah maka encan Sayyid Amin Al-Qutbi Mekah khairul buyutih maka nafihi rajulu rajulan wa syarrul buyutih maka nafihi rajulu mar'atan wal mar'atu rajulan paling bagus rumah tangga ma arya barang sebada arya barang ar-rajulu rajulan sapa selake kenengin kalakina yaki purur kawajibna wal mar'atu mar'atan sebini kenengin kabiniinna atoro abek teh angsal tek perintah bareng maksiat sebalika wa syarrul buyuti paling coba na rumah tangga maka nafihi rajulu mar'atan Arya Roma seneng Roma gila selake dadi bini ngakan tak ngakan apa can reng bini iya abelenca apa can reng bini capopet apa can reng bini tak buang pun kerobolan di peler gitu ya ha tuh saja terkadang untuk pak kasih tak depor kirim ke Malaysia ke Mekah demanjan pala anu lek anu lah panggil dijai panggil lah cereng dinarwa terobini ya abini boleh jadi setero laki ya alake boleh lah tak tahu cek telak lah tak tahu cek dek remah na'udzubillah min dzalik bahaya jadi selake kenengin kalake enah sebini kenengin kabini enah paling coba na rumah tangga selake dadi bini wal mar'atu rajulan sebini dadi lake ya atu tingkat kangan kacer kana cereng can tibi polan singingun ilareng bini pula adulah kon reng dina ya sing arek sapen reng bini pokon kabeh padahal kewajib reng lake menika beli bahabri beras mun aslin langsung nase nyusui anak kewajib reng lake aslin kulit andi sosok ya ya mun setireng lo som susu kana laki sadajana kalakuan sebada nang rumah tangga menika kewajib reng lake deti nang ada di kantor kalaku reng bini panika mina kabekte bekte panika jadi saubaman bedereng bini engkau kak tak nyusuk na tangan kak toko tang soso tuli kerok saubama pun tak bisa panika kewajib nareng anu panika kewajib nareng laki kapi jadi selake kenengin kalake enah panapa kewajib nareng laki pon lamba ja'at imra'atun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada orang bini acabis ke Rasulullah ya Rasulullah ana wafidatun nisa rasulun nisa dan kula rasorona golongan bini Rasulullah aku gat ke Rasulullah iya apa al jihadu furidah ay kutiba ala rijal perang wireng kafir panika fardu aki wajib aki ga golongan laki in walabu ghanimu
mun menang oleh harta bujungan, oleh Indonesia, oleh negara. Wa in kutilu mun ipate nang peperangan matu syuhada, mate syahid. Mate syahid swarga. Encan reng dini. Panapa Rasulullah begina orang dini. Aku gat sepada ben perang panikah. Rasulullah debu ablighi malakitin nisa pada pak ya kebala dak kegolongan reng dini kaki si ketemun. Inna ta'ataz zauji ta'dilu dzalik. Jak saungkunna abektena orang bini keselake ajriya pada kencerna bi orang lake seaperang bi orang-orang kafir pada wa qalilum minkunna ma yaf'aluhu keng icap pala ni kanjeng Nabi keng sakone ungku dari golongan bini jadi orang seala kuai ngak jadi seabektia keselake. Ya paling setanian dia paling latung dua tak kira sampai telok sekoni ongko itu swarga nareng dini malah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa reng debu abri bandingan lausalal qayhu lausalal qayhu waddam min ra'sihi ila qadamihi falahisathu bilisaniha ma'addat syukrahu jak saking ngaselake jiriyah akili nana rokam nana si campur darah dari cetak sampai ke sokon aporwannya reng Madura falahisathu bilisaniha jilat bisa bini gila selake jilat bani yandok bani yasaih jilat bilisaniha bicilana bicolon bicilana le jadi jangan kanjeng Nabi ma'addat syukrahu ki orang bini ji kita ngepoh dek kanyukore orang lake kita ngepoh artena ki kerajaan swargana Allah sebagai ada kegolongan bini gitu. Walhasil reng bini panika kencerna gempang mureng laki cendur kelu reng bini panika aduh swarga malolo reng bini panika cuma Debuna Gusti Kanjeng Nabi edingaki golongan bini walau anna mra'atan ja'alat lailaha qiyaman wa naharaha siyaman wa da'aha zawjuha ila firashiha fata'akhkharat anhu sa'atan wahidah tub'atsu yaumal qiyamati bis salasil wal aghlal ma'as syayatin ila asfali safilin. Cek saking jangan kanjeng Nabi bada orang bini ja'alat lailaha qiyaman bila malam apa jang saumurah atahajud apa boleh 5 waktu wa naharaha siyaman bila siang apa asah saumurah apa boleh Ramadan cuma calen hitung ibadan lalai kapiaki wa da'aha zawjuha ila firashiha eyolok eya cek tedung di selake beni tak gelem kena fatakharat an sa'atan wahidah lere sekejap Allahumma sholli ala Muhammad le mayura apa le kiranya obu kita kesab lang cek boleh mayura apa le lakin le di tengah jalanan kena janun orang di tengah jalanan di kanjeng Nabi cereng le kapi berde saya ketela sunat langsung ngajima Allahumma sholli ala Muhammad mayura apa le engkau ya
berat wah tak gelar reng bisa kek reng laki apa juga nak sampai burung lere sekejap sampai burung reng laki menikah lain di reng bini kena muntero tak habis zaman aja sekejap mun reng bini siapa olah muntero kulakum kalau maurib kita beres jadi lere sekejap beri tak gelem mun tak gelem nusus beda masalah lain deki lere sekejap apa ancamna yang kanjeng Nabi tu ba'atsu yaumal qiyamah ku aku orang bini jadi penjaga dari kubur nang dina kiamat rantai belebek yaler paberimbi setan ila asli safilin yeret kerek neraka naudzubillah min dzalik jadi tidak remes nyaman lepas angka aki tak ketemu mana maki haram na apa orang silake ro kena deki kena aduh dua apa mun parlo kita ngajak lah eret ada tak ketemu mana gua ditungeng ya beda orang candeng Madura minta syarat make kulan di bini andi lake abi ini kak sak man kak kaman terus dek remah aduh tahu sasimat gini ya dek remah gini deke kapan lah apolong tedung robi kakek maki kakek lah pendek torot pantekuk tengan tak ketomanan terus jak beki toron tak laporah engkau lemarin kok jander engkau abi gelo jander ngalai katung dua telok tak mari tak ketomanan burung gini aku lakon ni kena jak ngetetet porah engke jadi reng bini panika paling gampang swarga reng laki cendur gelu melarat tugas sebanyak gelu reng bini abekte atoro terus na ayat fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah lah si anya mah orang bini solehah bagus mengku Allah bagus mengku manusia Arya orang bini si abekte zahir batin hafizatul lil ghaib si ajaga imar samar selaki ajaga dak Ka'bah kehormatan nah bima hafizallah asabab oleh ijagala panika orang bini solehah dari mancan yang kanjeng Nabi almar'atus salihah man tasurruka idza absorta sekoca orang bini salihah panika secara orang laki orang bini apa nikah Arya orang bini tasurruka sema seneng orang bini dak kabana idza absorta nalekana bana celing kapan celing selaki tak makecewa iya muncan kok gampang reng bini dia nang imaroman ro kan tarapa lebah deng sandeng sampir ke sandeng ngabengkang tak ketemu mana gampang ke suar ke kabi dia wa tuti'uka idza amarta orang bini si abek tidak kebekna nalekana bekna ronyoro marentah angsal tek perintah maksiat wa tahfadhu ghibataka fi nafsiha wa malik ajaga iwaktona tada nabakna ajaga dak kaaban dak kehormatanna wa malik bahkan ajaga dak keartana bakna ya boleh kana wa minik timali zaujiyah sebagian dari kesempurnaan orang laki bini daya ya mon ari beriah kamat tuana ayah kan orang ria selake kotu ngurmat kebelan sebini
sebini kudu ngurmat kebelan selake aman cak maturana mun abri ada kebelan selake kamatuana misalah sebini sarajul waki atau sebaliknya mun abri ada kebelan sebini selake sarajul waki dadi tan salak situ ngabisan tang mantopelak beni pas sebaliknya kapan lari bria kampung tibi reng lake cek kasabu toko itemu tang bini apa jadi ya kapan bria reng dini abria ka embun tibi cek kasabu toko itemu tang lake malengkat di jadi ya beni dai beni cara jadi saling menghargai pon orang laki kudu siap ihtimalul adha siap nyabari reng dini pernikahan ki can gila kasah caremi bitak caremi ki patudan caremi polan colon dua lagi terusna ayat diburu orang si bagus wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna golongan bini senemoh setako ben kapi orang laki dek kanusus orang bini mun kakeh andi pa apa nyamana lanemu sebini malentang cek tak gelem erosoro tak gelem yolok tak nyempit artinya amaratun nusyus ngerta tengeran nusyus ira candring madhuri lemah lentang dak remah yolok tak nyempit irosoro tak gelem ya cek tedung tak gelem fa'idhuhun pakai lek patako pala lek engko bi kaki ki mati ya nang itunya zaman sisa kecek tak beras wahjuruhunna fil madaji kaso keren nang ketedungan tapi mau benta yang siang tak oleh dari mereka harus kena seperti sebini tedung cak tebere kakil tedung cak temur masa pada sampai sebulan tak terolaki ada iya tak beres itu so keren aja dia tak beres wadribuhunna darban ghaira mubarrah tokol korce je kajah cek macela badan cek ma pecah badan cek ma palendem lambe engkau ki ngaji tafsir lambe jantang guru sero tokol bi elong iku tokol iya saya enggak ya janukolan si bini encan Sayyidina Ali amatastahi apa tak todus bakna orang laki antadriba zaujataka dak ka kotunukol bakna dak kabinena bakna naharon ting siangah watar kabaha lailan bila malam itu empat jadi tebak gareng dak peron jadi iya cek nukulan ring bini lah cawan meruatkah pak letak kelar abe letak bisa ngatur abe letak sabar lah teragi ketong gelah tak lemareh iya saya enggak orang remong keceng nukulan ring bini bila sekalian bekal juga dia lah lemari kapigi huruf fa in ata'nakum fala tabu alaihi nasabila mun sebini la toro kakake lay pada rem afil lay kala abja apa afil la kelum la toro fala tabu alaihi nasabila kake cek nyari jalan ila barbihin ka angku nukol sebini boleh cek nyari jalan cereng la tot pator la sebini la bener nyari jalan ka angku ya tokat lek kaki lambak burle-buruan sampai kok hah atokah sadajak dan gula sareng panjenengan panika sekebai contoh uswatun hasanah panika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah tak pernah mengecewa orang bini punten. Bisa adil Rasulullah nang bini-bini sebanyak gila. Cuma Rasulullah munajat, ya Allah, manabi ate dan kula tak bisa ya Allah ngadili. Artinya orang penikah seperti nanti bini tung dua, ate penikah mesti beda seleburan ke situngah. Tapi munang zahirian apa ada, jala-jala pada semalam pada sepetok apa ada. Penikah nyaman adil. Tapi mun ate tak bisa. Ya Allah, dan kula ngadili ate tak bisa ya Allah. Jangan Kanjeng Nabi apa boleh engkau dikake. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sekalian datang dari peperangan. Perang. Jangan lambok di perang melolo kan. Yamba di Siti Aisyah. Yamba. Kepada Nabi jak saking setia Aisyah engkau kerong Aisyah jak saking setia engkau berempat hari tak ketemu di kopi jelas carok melola perang melola kok terongi nama kopi jak setia langsung Siti Aisyah ke bayi apa yang terjadi ngalak kula tepat kebuja Allahumma salli ala Muhammad ekalu Siti Aisyah ekalu mare ya toraki ke Rasulullah cep acen kana abu saking reng dina aja dia bila makita dan tak ya balik kita ke Rasulullah Aisyah engkau terus nginum kopi duaan bikake engkau pulang kerong mare ajunan Rasulullah engkau mare Aisyah ya nom di Siti Aisyah ada kena acen ngelajat Siti Aisyah dari todus seboran Rasulullah seboran enja Aisyah bin salam kaki tang salah soalan kok tahu jak kaki kerong kaki kita mak kebolan kok odi engkau abeli boleh kaki seneng kita berhasil so kaki isro ngantil bidang maka diri ya kelero enja bin salam kaki tang salah. Jadi tak ada tokar kena ada tokar. Ada di anak Rasulullah. Pas tahu boleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jak setia entar kaun jangan pengajian terus kemalaman teh kemalaman tak tuli datang tak Madura. Jadi kapan tengah malam di Siti Aisyah lah bengai kancing dari dalam terus pas terus Siti Aisyah asaren neng dalam labeng tak asaren ni ranjang asaren ni bebe tekok Rasulullah rabu apa sih terjadi Rasulullah rabu jak setia ada budi kalbu bilas atau token tak ngidin lah jadi ya Rasulullah langsung asaren di luar labeng apa nyaman sandeng saya kebayi lama nun gelanon lengan saya kebayi bental terus kapan lah kalau telok malam ngiding Siti Aisyah dak remah carana ben malam saya tahajud dah buka kapan dibuka Rasulullah itu mau asaren nang luar labang langsung atuat Siti Aisyah junapel saporana Rasulullah dan kula polan reng bini demi keselamatan Rasulullah tedung ikan ceh enja Aisyah beni salam kakeh tang salah engkau ajelenan kemalaman geluh jadi tak pernah tokar jauh-jauh reng Madura pas boleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah benika raja'athu fil kalam dan reng Madura aben-laben ka Rasulullah ya lah laki bini kan reng laki bini lah tak ada siapa nah mak tak bengal reng bini tak ya ha ada rahasia sesempen antara orang laki bini ada terus terang reng laki engkau di kaki abengkang todus tapi muna bengkang isetin sebini tak kira todus Allahumma salli ala Muhammad
Apa boleh orang bini urat kepada orang lain mesti na todus tak kira. Tapi mun keselake terbuka ke semuanya. Maka dia sapantasnya orang bini dia bengal keselake. Rahasia lebih dekapi. Yalah. Siti Aisyah raja'atu fil kalam. Aban laban dak ke Rasulullah nang masalah perintah. Acaca yang reng Madura. Jadi Rasulullah debu Aisyah Arya permasalahan re tak mare Aisyah. Mayu acabis kapaman matuah paman Abu Bakar. Tore berangkat. Sampun ada pada Abu Bakar pada ngadep Aisyah apa sengkok matora kaada kamatuah apa kakeh. Siti Aisyah mator bal anta ya Rasulullah wala takul illa haqqo. Ajunan mator kaada ka abah. Keng ajunan cek ngabala barang ni bani ki ka abah. Tak kerja Sayyidina Abu Bakar. Jere Rasulullah bani ketak pernah ada bu barang ni bani nama. Wala takul illa haqqo. Ajunan cek le ngabala ka abah kecuali pintu. Cek ngabala barang ni. Kenapa? Pas itapok falatomat ha Abu Bakrin. Itapok di Abu Bakar si anak Aisyah gila. Fa'amsaka yadahu icancang di Rasulullah tanang Abu Bakar. Matuah gula nyambi Aisyah kak kantok. Keng minta potos permasalahan antara dan gula ban Aisyah. Beni pancin dengan isorono kola Aisyah. Padi ke Rasulullah. Abu murang dina kana popo matu maletak keto mana ni dah iya teh ha. Lebani ke seroten dah. Rasulullah seandi sepat uswatun hasanah panutan sepaling bagus di antarana orang laki bini. Ada. Rasulullah menikah sampuna Rabu dari perjalanan Siti Aisyah tepan rakora langsung nuruk rakora. Siti Aisyah tepan asapwa langsung nuruk asapwa. Tak pernah mengecewa orang gini. Bani ke Rasulullah. Panapa boleh ngatasi banikah? Sabanikah Rasulullah waktu sekalian neneng di Siti Hafsah. Neneng bi situng raji. Pada datang kena raji situng terus panika jak setia laola tajin terus ipangkia Rasulullah ya toraki ke Rasulullah. Jadi bi Rasulullah roa ibaki ke bini setua ya are laolan tang bini sing udah ibaki ke bini setua. Apa yang terjadi? Kalak tereng roh bini setua. Pahit tapok kaki ke bini sing udah roh. Terus apa yang terjadi? Kalah di Rasulullah pahit bulat kaki ke bini setua. Mare. Iya. Jadi tak memihak tak Madura. Padi kesai serotoro kesabarna Rasulullah. Pon. Ya jela orang kan gelak Rasulullah. Ya Allah dan kula mun mas'ala mailil qalbi. Sebenarnya ate kacondong na ate dan kula tak bisa ngatas. Cuma le pangki di raji-raji si lain doa. Kapan la kerong si ke Siti Aisyah. Paling ikalebu di Siti Aisyah. Kapan la kerong dek remah di keraji si lain. Baru Rasulullah ya dekiria tang bagian kesapa kana sing setia. Padahal bagi nariah bagian dan kula Rasulullah keng sareng dan kula ya torakine ke Siti Aisyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Detimun keadilan fil qalbi nang masalah pangalebur maki sapa tak bisa. Rasulullah selalu abri contoh. Waktu sekalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabu dak ke dalam Siti Fatimah. Siti Fatimah dia Sayyidatun Nisa. Kusten saja orang bini
saya nang itunya lebih ku aku nang akhirat nang surga. Apa sih terjadi? Siti Fatimah akan kena Akilis kan mau lambat kilih dia betul ya ha engkau ki japo siapa nikah apeluan Rasulullah ketepanan masuk panika abah kabela aki panapa abah ka Mas Ali kule sero nyari aki budak cek setia nyari aki ka kabulah sebisa nolongin apeluan apa yang terjadi Pak Rasulullah jagung rola sebudak kana bah ngalak sepergum bah ngocak ke kilis betoh siri biiznillah marga ki ajalan tibi kalaban etina Allah aleng-leng kana aleng-leng tibi dipasang terus Rasulullah dia dipasang sampai mareh sampai tade ajalan tibi pada bi setia mesino yalah kepala mareh lala ambu kilis wator Rasulullah jasa keng abada jagung saalam dan kula epakon sareng pancing nengan epagem debi kula kilis kabdi ketibina karena dan kula takok tepak kejabuna Gusti Allah wa quduhan nas wal hijarah bahwa sedeti paroditna kusokuna apoi neraka panika manusia wal hijarah ban batoh dadi dan kula Rasulullah takok tepak dek kabetoh sedeti paroditna apoi neraka sekar pagi kan berhala betul berhala apa debun Rasulullah betoh kakekku aku jadi pandemina Romana Fatimah nang iswarga termasuk kabeto saya masuk surga ya lombirat di siti bikus Kanjeng Nabi Fatimah di mabada orang dini akalu yaki jagung aselake keluarga saben pelo senyap-cap diri ada banyak orang dosa pon panik ke saya sorotoro jadi panika kita abentah masalah bejeng cuma abentah masalah tatengkan si benar nanti kita habib yang kejauh anu kiai panik kejauh sepanika ini dan gula apa dengan ilmu kepanjenengan pola nareng dini panika reng dini panika saben bulan panika jabulat artinya lah tiba betek bahwa orang dini panika bisa ahet bedeseni pas sepanika reng dini mon waktu de tengah duhur Allahu akbar ahet duhur panika tinganu mula tolo tak usah serain mak te serana pola tak kongang je abejengah tandi otang kita perkara asra la karuan dek budiaki tapi bila duhur lebat 10 menit panapa boleh lebih pas ahet iki pani ketinganu mun la atolo duhur pani keserai mai serana 10 menit ria kana cek saking engko bi kaki abejeng mareh cukup bi wudun Allahumma sholli ala Muhammad pani kade tengah kapan la ampet dah reng bini edi ngaki mun ampet nang iwak to asar tuli atolo terus asra bajang wa qadha ma qablaha in jumi'at ma'aha duhur sayadan asar serai ma isra'na polan duhur di asar ikening jama Allahumma sholli ala Muhammad tapi mun ampet nang iwak to maghrib tuli atolo maghrib abajang asara tak usah mata usah
pola na maurib biasar tek kening jama ilmu panik kesekutu oni reng bini Arya reng laki senyatan panik kewajib na reng laki panika encan kitab mun selake tak bisa murok tibi sejelas tak bisa panapa boleh masalah haid masalah mustahabah tak bisa sejelas panika korban jenengan bisa atanya aki bisa abekele ke keparlon sebini intar ke kiai sebini tak oleh keluar tak oleh tapi selake salah aben putuh tak bisa bekelen ke kapal orang bini nanti walahal khuruju sebini kau tu keluar ngaji maka bisa laki elang lang karena apa nikah kewajiban termasuk masalah kiburu masalah pejam nanti siapa nikah deres keluar dari orang bini panika mon orang bini normal panika petong ngareh atau belum ngareh pon reng bini normal panika sepertama dari panika mira biasa terus pas John kecong kental terus tepan kental tepan anu panika antem muhtadim antem abau pancinengan tanya pancinengan nyungu bani nyungu kena dan kitab jadi ya tapi engkau masa ku nyungu buri noreng di kake terus kecang bila mereka kecang bani ke pas mira terus jangan ancar pas koning bani ke sebanyak tak tahu koning bani ke kita empat Allahumma sholli ala Muhammad kita empat panapa boleh mira hibak kalarba deti senyaman pancinengan ngalak kapas sepote otabelabun sepote bulitaki ke farjin tarabengaki ke teraan nareh ledeki kapan lampat karena lampat kak disepote pada bilabunah panika soteh tapi mun lampat ki bedebe kalarbe koning panapa pole mira panika tak soteh Allahumma sholli ala Muhammad cak mun tepak reng dina reng dini pas da iya lek yang bajang lek kita buat kalarbe mira Allah yalah kepala si malam lek tak tedu ya iya kok lampat lai gua aduh dua apa Allahumma sholli ala Muhammad Siti Fatimah tak pernah andi otang ngabejam karena Siti Fatimah orang lainan orang bini lainan panika tak pernah Fatimah tu Zahra al-Batul panika tak pernah andi otang ngabejam ni pas pun segala rembi sebelum maurib ampun bisa abajang Allahumma sholli ala Muhammad aqallun nifasi majjatun encan sepina paling sakon ini pas berapa secopaan terus mari sotke wa ghalibuhu arba'una yauman sebiasa bak poloare wa aktsaruhu sittuna yauman paling banyak sedekare mari panika ampun teti mustahadah mari cuma bila laule sebidak kita empat panika saareh kapan kalakuna bitong het dadi kapan oleh sebidak situng sampai petong puluh lima panika bitong het kapan lamare petong puluh lima panika dere mustahadah dere sambangnya mana kutu abajang menikah poniki Siti Fatimah menikah rembi lainan tak pernah andi otang abajang rembi para maurib rembi Sayyidina Hasan maurib ampun bisa abajang
soceh apa mureng dina ki ada lebih kana kebandakin ikarap oleh di Sayyidina Ali langsung ngandung. Kenapa sih terjadi? Kapan laule 6 bulan wa aqallul hamli sitat asyur paling sekonin kandungan panika 6 bulan. Kapan laule 6 bulan lahir pole Siti Fatimah, lahir Sayyidina Husain. Janun bi kitab ikut tahu aman. Ikut enak kana kembar kedua. Gimana keceritaan? Jadi rembi Sayyidina Hasan para maurib bu ampun lah bisa abejeng soceh bersih deki negara pole jima langsung ngandung. Kapan lah oleh 6 bulan karena paling sekoni na kandungan 6 bulan maka lahir Sayyidina Husain. Orang bini lain nan panikah murang dina kena magi lepas sampai ke dokter ki ate lebih mengkoro capola sakit aja ha iya ya tua aki ya mantan si dua ria antar bi Allah paring selamat apolong dunia akhirat insyaallah kebikian di engkau si makabin ababit lah mengkoro du peluare ngirmi lagi dia mungkin sedih seboran saja. Iya. Engkau lah sikut ketemuan karena Arya bedeki ai dari Gresik mak letak lem-malem si kubara deki miser depak sopu je dia. Seboran saja. Hadanallahu wa iyyakum ila thoriqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.